أتو فرشوا غرورتا فرشوا دودا فرشوا قابل كتا نبي تقوم يفجع أكملتي فرشوا تجابسيتا جنانين وين أم فرشوا فرنسا سان تجابسيف نم تيجي سانتو فرنسا دا حاجة دندو واقولوا كياجي عندوبا فرشوا دويدا تكاتو فرشوا تكاتنا جتشون كيافين نبي في دبتون غرغرون ما قبدي أنا كبجاد بملء نبي كبجان دمني فاميلي إساياو نما ترباطة ما قافة جنة دكو إن شاء الله نبني سنة أبا جراتي هنا من قربا سنجلا فتي فاميلي إسا نما ترباطة ما في جنة تي سبونسر جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين نتيرو هنديو نبي هندافو عدوي كوني جراجي نبيين عدوين كم نيمن جراجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران درسي مكاخي سنيفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مكان كيا لقمان حاج آدم محمد ناجدما. كفيرة دورة جرا. كيستو مسجد كفيرة دورة جرا مكرسة دورة جرا. إمام مسجد كناتي. أوكي أنا خليني ترجع مقالة نيروبي مكان كياس توجي عمر نانجاني. أكما بيكم مقالة نيروبي تيارا موادرات مسا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانيتي جرا أو وانتو تهدو أشتي حقيقي فمي برمسا سوا تكتا كفر النيجرا أيه مي أرنتنا تمسا رسول الله صلى الله عليه وسلم منو بانيتي جرا مي نمتكي أرنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بدي أرتكوني مالي في مال تسدوبة جرا نتيو مال خسر راك سلامتي والله تنبينه حتى وتي زمان دفع دبرا يرو هنديو نمني أمنتي جبو تكان بيوت جبو يرو هندني أرجع أوما كيستي كنيسي يو سبب أورمور راته اللي إسانو مثلا الرأي تكوي النوتي ملء وان هاروا متي قرو نوتي أمو وان هاروا نوتي وان هاروا تيفجع أك إجو تكتي فرني دبيتنا كما قوي أردا محاضرة الرجل إنسانيتي محاضرة الرجلون يدو برباجي ساد مالف ونن هاروا متنجد فيه قرآن كان كيس ربي واحد دون دبتي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين نتيرو هنديو نبي هندافو عدوي كوني جراجي نبيين عدوين كم نيمن جراجي أكان يجون عدوين شيطان هاتوتي جني هاتو إنسي هاتوتي عدوين تكويدو به جتشلين سيتي دبرا قتشهو كامل هركل لين سيتي دبرا نيجي لين سيتي دبرا نمل لين سيتي ككاسا نبي كنا أذا هدو تدوبا زمان أساسا الرجوه تري حاجة وياك يا مت اللي ونسون دوبا ندمتي ربي قدته قلته ربي دوبا قدته قلته يورو هندا نبي كنا رادفا أقول تري يونو تي أما غرغارو اللي بان يجو الدفيت ربي نجاف إنك فيناك المصازين نوتي نمك إيش ناسك قده سيف جن جراج النبين جتش سناقو وياك يا ماتين ديما كلام رب العالمين قرآن سورة حجر كيستي نما تكوان أك حكمة تجاد دو شكاسا مي بلين ما سكا تبي حكمة كسنيمة أصدقوا تيرتني أسي وجهني نما تكو لبنان تي بيا لبنان مقالة بيروت من فرشوا قبا إفي إني مو إسلام سني ده من فرشوا قبا نمتجي فرنسا قافا كان نبي الربسي نانين فرشون إني غرغورو سون بكين فرشو إني تك أبو سون كمبانين فرشون الرابو فتو تفرنساتي دبين نبي نمتجي فرنسا سون أرسنانين قدي به نما يدد يا مي فرشو فرنسا وانتي هوندا ديكيجو تشابسي أما الجيزران دبيتنا جالته بربادة أوديفتي أتو فرشو غرورتا فرشو دودا فرشون كامل كتا نبي تو كم يفجع أكملتي فرشو تشابسيتا جنانين وين أم فرشو فرنسا سان تشابسيف نم تيجي سانتو فرنسا دا حاجة دندو واقولوا كياجي عندوبا فرشو دويدا تكاتو فرشو ديكاتنا جتشون كيافين نبي في دبتون غرغرون ما قبدي جد أنا كبجاد بملء نبي كبجان دمني نمني كبجاد بسون أنا ملء أنا كبجاد بملء نبي كبجان دمني
kabajaan isaa onneetiyya keessa jabduudha jedhe. Namni tokko farshoo dhugaa hadiisa keessatti kan beeku. Ifii farshoo dhugaa, ifii ammoo nabi jaalata. Aanan ilmee nabii fida garagalii gur'uuti miraa tana yookaan inibaa tana akkana jirtu tana muree fidaaf. Nabiin isa ka farshoon irraa shuruuf tooftu osoo arguun tumu. Ni dhiisa waan inni fideef san irraa fudhata. Maaliif jaalala rabbii fi rasuulaatti onnee isaa keessa guddoo jechuu itti beeka. Saniifi tana amala isaattu injifate jechuuf ifirraa itti dhiise. Tuni amala injifate. Kana ammoo jaalalti rabbii fi rasuulaatti guddoo. Nuti jaalala rabbii fi rasuula nuti xiqqoo. Osoo jaalalti rabbii fi rasuulaa nuti xiqqoo ta'uu baatte silaa guyyaa namtichi sun nabii keenya akkasitti gartee jecha hamaa yookaan amantii teenya islaamaa san afaan dheerate san silaa nu hunda qaamni keenya lolee namni keenya kulliin hiriira bahee sigalee waan biroo dadhabe namni masjida karaa lamaa kanaa fi qafiira kana jidduutti hiriiran ba'a gaafa dheengaddaa caaluun dura jedhan beerri takka manatti nafne dhiirti takka manatti nafne guyyaa joohar ayyaana amata jooharitti hidhame namni kulliin ni bahe guyyaa ayyaana hatta uffata bitatanii uffataan bahan nama gamdatti bibilee uffata naa bitinaan jedhan دوبا نبي كنا صلى الله عليه وسلم ويت إن جروف ويتاني دو إلي نبرتك تتوقفها مت نبي كنا قرر يلان نبي قرر قافا أرقافا نبي كنا ويت جروف ويت دو إلي كيتا نوتوقفها نوت نبي كنا صون أرجنت أمنه نبي كنا صون أرجن أمن لله أكاديمي لكن كلام رب على القرآن تو نويمه توني تدبينا كنا جنمتي هذا هو تيمو وندف كل شيء خيري قبتي بقى ندفتي ندم ميسته يودي ندم ميسته نكافته ولتو نبافته جبن سكرته أمني كافرة وكان أدوان يوكان وري كرته بيرو كافان كنا دبتو نوكابو أجر رجلا إيجنا فينتك إنه يرفنو كنافو غلطوما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته galatoomii sheekheenya barakallahu fiikum meeqa dhumarratti gaafii takka si gaafadheetin si gaggeessa mee shamarran keenya fi dargaggoota keenyaaf maal dhaamtaaf meeqa sunnaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nuutu dagate nuutu rafuu jira jenne finnee jira mee shamarranii fi dargaggoota keenyaaf dhumarratti waan takka dhaameef. Haalli guyyaa khamiisa amma muhaadaraa amma jedhan kana irraa agarru kun bareeda. Guyyaa muhaadaraan adda addaa jirtullee irraa agarullee shamarran keenya irraa bareeda. Ijoollee dargaggoowwan keenyallee irraa bareeda nama jaalachiisa. Guyyaa ammas isaa saddeet booda baaburrayyaan jedhanii deemanis hedduu nama gammachiisa. Haa ta'u akkasuma bareeda qara'utti jirtanii yoo arda muhaadaraa nabiif baha jedhanii akkasitti bahanii boroo ammoo sirba wahiitu as dhufe alii birraatti dhufee as dhaabataa sirba jedhanii tokkollee ni nafu yoo filima Oromoo gadhiifne jedhanii tokkollee ni naftu manatti. Takkaleenu manatti naftu. Isaan kun gara kam? Oromummaaf dhugaa Oromummaa nu martuu itti dhalanne Islaamummaaf nu martuu Islaamummaa itti dhalanne lachuu garuu nu barbaachifti haa ta'u Islaamummaa waan irraa nu dhowwitu qabdi Islaamummaan tanarraa nu dhowwitee tanatti nu dhiifne haa ta'u lachuu harka mirgaatiif harka bitallee addaan godhachuu hin dandeenya waan amantiin Islaamaa caalchisuu qabdu amantii Islaamaa haa caalchifnu waan amantiin Islaamaa jibbitu amantii Islaamaatiif jennee irraa haa dhaabbannuuti shubbisa hin ta'in shubbisa guyyaa muhaadaraa jedhan shubbifnee muhaadaraaf baanu hawwatillee manatti naftu guyyaa waan biroo jedhanillee fiinee ammas baanu intahini eega kitaaba qaraanee ganama deemnee galgala ka deemnu taate osoo silaa akkuma san kitaabni nuun jedhu san taane bareeda maaliif isin jettan warruma arda muhaadaraa jedhee fiigu kanattu borillee wayita gartee waan biroo qopheessan isaanii namni fiigu akkamitan dubartiin teenya takkallee wayita muhaadaraa jedhan mana tokkotti naftu guyyaa gartee arda gartee sagantaa wahiitu jira jedhan sagantaa birootu jiran takkallee manatti naftu guyyaa sanillee daansii uffata daansii deebanii guyyaa san taphatan guyyaa kanallee kana asii shubbisanii gartee wannoo gartee islaamaa fudhatanii fiffiigan kanaafuu duuba mee nu akeeynee jirra bakka sanallee irraa haa laallataniiti ka jedhu kanaafuu qur'aana fi hadiisa qabatan san waan bareeda jiranii haa jabaatanii itti hafufanii haa qaraatanii boris insha Allahul Kariim bu'aan arda isaan qaraan kun isaan irraa mul'achuuf jira jedha. Ayyaga galatoomii ulfaadhu sheekh keenya imaama keenya Sheekh Luqmaan hedduu akkasii galatoomfannaa galatoomii ulfaadhu jazaakumullahu khairan. Ani amma wanti yaadiin an dabarsu asirratti wantoota hedduu namni sooshaal miidiyaa irratti
yaada gurbaan farrishaan sun rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam irratti kannate irratti wanta kataka wanta to inni je deebisanii ani wanti duuna gaddisiisu amma waan inni je san deebisanii miidiyaa irratti nama dhaggeessisu waan san share godhanii waan inni je san akkana je ijaanii dawwalanii faa wanta gaggaafatan san yaa wanta san hedduun irraa jibbee waan inni je san irra deddeebi'anii miidiyaa irratti kannu osoo hin taane namu waan danda'uun balaaleffachuu qaba. akka tasaati namni gurbaa san wallahi billahi arkati namicha san shahidee godhee fi gurbaa san ajjeesee fi fillee shahidee ta'e wallahi billahi nama carraa qabu faamilii isaa yaa nama 70 gaafa jannata dhaqoo inshallah lafni sun abbaa carraa ta'e namni gurbaa san galaafate faamilii isaa nama 70 fi jannatatti sponsora ta'a akka nuti Nairobi irraa Canada Australia maal sponsora taanu kana akkasitti jannatatti sponsora ta'a akka carraati wallahi billahi namni biyya san jirtan gurbaa san irratti tankaarfii akka fudhattan asuma yaadaan isinii dabarsa amantii teenya ajajjabeeffannu waan hundarra ormummaa fi amantii walitti dhuftu warri amantii tokkummaa diigamaa maarree warri jettan amantii fi sabni walitti dhufu lubbuu teenya jechuudha miila takka dhabuu fi lubbuu dhabuu walitti dhufu sabaa fi amantiinis akkasumatti hedduu adda fagaata beek adda fagaata keessa keenya amantii dhabde jechuun ati hin jirtu addunyaa tanarra amma gurbaan profeesara doktora maarree jaaniini dhugaa ani namni barate akkasitti yaada akkasii kakannatu natti hin fakkaatu maalifi wanti isa godhe hin qabu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam badiin inni addunyaa tana gubbaratti hojjete takka hin jirtu jaalatamaa fi kabajamaa caalaa addunyaa tana gubbaratti waan uumamerraayi sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahman isarratti haajiraatu ناخن من جواي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم نجيني إنساني نميون جيفتو سمدان داو يا وان دموسيمتي أكنو متي وري أمنتي في سبب المديك أبداني في الدن أمنتي في سمني والمدي تيو في الدي دتشي في هنگا دتشي في سمين الدفقات وبلي سقيا سبب لغارا أمنتي مسلمة بر سبب خيسانيف واي سبب خيسانير تيرا ما يسنتو كيس فرادور كاجيتو أمنتي مسلمات ammas namnumti qubeeni gurbaan ammoo doktora finjoo kun namnumti qubeeni afaan oromoo barreessu waan inni barreessu kana khafidee isa garsiise abooti oromoodha qubeen afaan oromoo aabaa caajee namni isa barsiise nama amantii muslimaa qabu alhamdulillah amantii muslimaa qabaachuu keenyatti itti gammanna khanumaan jabbulee saqiya ayyeega obbulee saqiya tuujii umar hedduu galatoomii mee dhumarratti dhaamsi ati shamarran islaamatii fi dargaggoo islaamatiif dhaamtu arraan tan nutiin kun shamarran islaamaa akka shamarranti dargaggoon islaamaa akka dargaggootti mee nutiin kun maal keessa jirraa eessa jirraa ka jiru mee arraan tana dhaamiif mee kanarratti wanti ani dhaamu shamarraniifis ta'ee dargaggoota muslimaatii fi aadaa faranjii jira beektaa namoonni hedduun shabaabni keenya dargaggootaa fi dubartoonni keenya illeen wanti isaan mul'isan aadaa faranjiiti silaa akka aadaa faranjii mul'isuu beeksisuu irratti xiyyeeffannee deemnu kanatti aadaa muslimaadha aadaa muslimni qabna amantii muslimaatiin silaa namuutu karaa amantii muslimaa irratti ka jiraatu ta'e beeke hedduu bareeda amantii qabna nutis amantiin teenyas karaa irratti nu ooftu qabdi karaa amantii teenyaa san irratti wanta amma akka faranjii maal jaanii faashinoota amma hordofan kana hunda osoo silaa karaa muslimaatti geeddarannee namuutu waa'ee muslimaa irratti muslima beeksisuu irratti amantii muslimaa akkana qabdi bakka miidhagumina amantii muslimaa qabdu hundaa'u akka amma aadaa faranjii beeksisaa jirru kanatti hundi keenya anumarraa eegalii shabaabni keenya hundinuu silaa amantii muslimaa tana guddisnee mul'isne eenyummaa keenya osoo addunyaa irratti beeksisneen isiniin ja'a galatooma kanuma. Amerika kata jenani enyo kata bana ta abira abiti
fayyadamuu danda'u qabu. Namticha kana tunaarra as jiraate waa haayitee fi irratti karaa dura qottaa nyaata arras laata inni bagaane kan teenye namticha kana akka namni biyya Eertiraadhaa fi biyya Arabiyaa keessatti isa beekan gulummaa warra fakkaataa akka ta'an hunda uummata Ameerikaa keessatti jiran uummanni dhimma takkaatti fudhachuu danda'u qaba. Takkaatti jireenya seeraalee hara irratti hin jaalatu. Waan kana namatti waan biraatti qabu dhimma eeggatu biyya sarabbii tuqqifamee arraanta nama Ameerikaa keessatti rasuulaa tuqqifamee boruu uummata dhimma balleessuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Uummanni dhimma namticha kana bakka argatetti seeffiidhaan mataadhaaf haala irratti hojjenna ta'atis ni seenee jira. Salaam alaikum. Namticha kan tiboo maaltu jira maal warroota Oromoota baay'ina keessaa mee uummata musliimaa kan isaan kaa'uu barbaadu maaliif Gaga basi. Sagale pura. Mas? Ilmi. Hindi magkakaya. Ito ka na. Oo, dapat. Wala ito bigyan kayo sa Swedish. Mamaya ito. Ako din rin. Ako interview na ako na. والله انا مش لا اركيزا اكو ضرب ما بيخان اجيب مره Ay